Igama lami kuNavukani Lemesibo, ngifunisa itente, ngidla itente. Ngicela usubscribe, ulike, ufollow ipage lami. Ngilifundisa phi ku-YouTube kanye naku-Facebook mase uba naku-TikTok. So le keyboard yadayiswa ron i-16 yadayiswa le 8000 sakudayisela yona. Roland E16 isa-fresh nje kakhulu. Yeah. Ngise-Pinetown ngaphansi kweDurban. Siyakwazi nokukuposela ngo-Postnet. Yeah, siyakwazi ukuposela ngo-Postnet. If uhlapha uhlala kude, yona i-keyboard le. Nansi, isayinhle kakhulu. Igama lami kuNavukani Lemesibo, ngifunisa itente, ngidla itente. Ngicela usubscribe, ulike, ufollow ipage lami. Ngilifundisa phi ku-YouTube kanye naku-Facebook mase uba naku-TikTok. So le keyboard yadayiswa ron i-16 yadayiswa le 8000 sakudayisela yona. Roland E16 isa-fresh nje kakhulu. Yeah. Ngise-Pinetown ngaphansi kweDurban. Siyakwazi nokukuposela ngo-Postnet. Yeah, siyakwazi ukuposela ngo-Postnet. If uhlapha uhlala kude, yona i-keyboard le. Nansi, isayinhle kakhulu.